Dobar dan, ja sam Marija, dolazim iz Zagreba. Imala sam povredu lijeve ruke. Išla sam svom doktoru opće prakse. Doktorica je rekla da je to ruptura mišića, da je to teško liječenje i da nema ona neki, mislim, kak bi rekla, da se stavlja na to led svakodnevno 2 puta i gel mi je neki prepisala. Ja sam to koristila, nikakvog pomaka. Bili su bolovi pri pokretu, nervoza, ne možeš spavati, nemaš gdje da staviš ruku lijevu, desnu, nigdje. Moraš raditi s takvom povredom, nema bolovanja za to. Povređuješ dalje to što je oštećeno. Mislim da to nije bila ruptura mišića, da je to bila ozljeda, neka je, ne znam, ne kužim se u to, ali kad je došao gospodin Omerović, preko interneta, preko Facebooka našla sam njega da dolazi u Zagreb, valjda je to moralo tako da se desi, došla sam kod njega na prvu terapiju. Očekivala sam da će mi pomoći, nisam očekivala da sad, nisam bila skeptična da neće pomoći. I pri prvoj terapiji poboljšanje je bilo jako veliko i još malo sam osjećala da me boli i da mi malo koči ruku. Ja sam sama na svoju inicijativu tražila još jednu terapiju, došla sam na drugu terapiju, nakon 2 dana stanje je skoro 100%, mislim možem reći 99%, još mi samo bolova više nemam, jedino mi još malkice koči ruku, znači da imam puno povjerenja i da vam preporučujem da dođete i da ćete vidjeti. Ja sam oduševljena.